Problem je nastao kada smo se vraćali i nismo uopšte bili sigurni da li ćemo stići pre policijskog časa. 16:45. Dobrodošli ljudi u novi video. U današnjem videu sam tu sa tatom. Ćao. I u današnjem klipu, kao što vidite, vozimo se, trenutno smo u Beogradu. Ada Cigalija. Wow. Vraćaju se ti stari Goldenito vlogovi. Danas u planu imamo selidbu, ostalo nam je oko 3 sata da se vratimo u kući i sve to, da odradimo tu selidbu, pošto tata i ja, to je naše novo zanimanje, inače počeli smo da selimo. Žena me oklagijom tera da izađem iz kuće, policajac me pendrekom tera da se vratim u kuću. A i zato smo mi počeli da se bavimo ovim poslom, da bi malo skrenuli misli sa ove trenutne situacije. Skrenuli puta. A inače, pored selidbe, pored našeg novog zanimanja, tata sad ide da kupi sebi novi telefon, tako da ćemo to prvo da odradimo, da ga i vi fino vidite i da napišete u komentarima kako vam se čini tata, kakav ti je na slikama. Lepi, ali vidjet ćemo koliko je sranje uživo. Da bude neka cigla uživo, užas. Bitno da je veliki ekran. Da. Jer sam očoraveo pa ne vidim, moram ovako da raširim da bi vidio. Kad naručiš preko pošte onda ti stigne uglavnom cigla, ali sad ne može cigla jer uživo je pa neće nas zajebati. Treba mi za bazen 2000 cigalja, ali pravi. Ja gledam što pričaš, kako to veze ima. Moram utorak da kupim još 2000 cigalja, da ozidamo skakaonicu na bazen. Znaš kako će biti brutalno, nije ti jasno, Bora. Grejači za vodu, hidromasažeri. Ima ženski, ima sve. Sve ćemo nabaviti, šta god da vam treba za... Sva muzika koju budete čuli u ovom videu je sa FML kanala Free Music Library. Svi je možemo besplatno koristiti, prvi link je u opisu. Obavezno se subscribeujte na taj kanal, napišite u komentare da ste to uradili sa hashtag jesam i svima stavljam srca. Koristite muziku jer je besplatna, a vrlo kvalitetna i odlična. Pazi, tato, ovdje je grad Žarište, da razumeš, tako da moraš... Ovaj grad se od sad zove Žarkovo. Pa kako se žar gasi pa vodom, ne? Zato što ide gas. Aha, onda još bolje gori sa gasom, ne? Ovo je stvarno grad Žarište, zašto nemaš svoje zaštitu svoju? Imam je, Suvo grožđe. Da, ovako kao Željko Mitrović kaže, hop, i ode korona. A ne, on neki ugljen monoksid nešto. A ovo što je on radio, što se brizgu u vene, to je on sad će da nas distrekuje čoveč. Pa nije, to je stvarno radio. Da, 3 ml krvi, malo mu ubrizgaju ozona i to vrati u krvi i kaže ja vas zdravio. Ništa ljudi, ajmo sad svi to da radimo. Ajmo brzo da se fiksamo. Ajde toplo s ovim. Kako Žarište, druže, toplo mnogo. Ne mogu ovdje. Žarište znači žar. A Žarište, grad, Beograd. Da, čuti, treba da pošaljem poruku ženi. Zajebala mi ja došao na Žarkovu i nema ga, onoga nema. I ugasila telefon. Ljudi, preuzeli smo telefon, nismo kupili u prodavnici jer je preko oglasa bio možda oko 10 € jeftiniji. Tako da, ajde tata, unboxing. Ajmo. Redmi 8, pošto Stevan ima Redmi 7, ja imam veći. Ajmo, šta ćemo sad? Ima veći ekran, kaže čovjek original fabrički neki. Original, nije fake. Selotepom ga zalepio. Ajmo da vidimo. Ja sam iznenađen. Da se oduševiš, kako se ovo... Jel bolje od mog telefona? Pazi da ti ne ispadne telefon. Lako. On je tu odmah. Ajmo. Dobar. Popac. Idemo. Sve ono super ima, šta je ovo? Ma imaš tu... Iglica. Ajde telefon da vidim, dobro je. Šta je sad gledaš tu? Pa polako. Ja sam više uzbuđen nego tata. Prvi deo paketa. Opa. Nešto mali. Kako Samsung. Neki Samsung unutra, pa to je polovan telefon, vidi valio mi neku ciglju. Jao, idemo da ga bijemo. Da ga bijemo. Stari, vidi ga. Za 150 € dobiješ ciglju unutra, drži ovo da vidim. Ajoj, ljudi, šta je ovo? Ni bateriju nema. Vidi ovo. Ja udario retrovizor. Jao. Šta je ovo sad? I pobeže čovjek. Eno ga otišao, trči. Au. Pa ne vjerujem. Moram sad i bateriju da kupim. Da. A koji je ovo Samsung S10? Da ga trpimo pod. Ne. A dobar, ovo je najvjerovatnije Note 20 Ultra. Da nema dva možda telefona unutra? Dva. Imaš i ovaj deo kutije. Koji deo? Evo, opa. Evo ga dao dva telefona. Opa, lagano. Ovo je suvenir.
Neka, dobar je. Znači ima i novi? Da. Ovo ti je samo uzorak za udaranje o pod iz sve snage. Razumeš? Jao. Nije loš, ajde. Može da prođe. Pol dobro? Dobar, dva odjednom. Jel veći od toga? Da vidim. Moje veći. Pa nije veći, Moje veći. Tako da ljudi, sad tata od sad snima vlogove. Pazite šta vam kažem. 14 megapiksela, wow. Ajmo lagano, hoćemo sad... Sang, pang, drong, 439, ostat, zore, protesto, rupto, 2 gigaherca, tako da ništa. 3.0 čange, 18 vati čarge. Super, squeak, cak. Aj zdravo. Aj zdravo. Znači, dva telefona. Čekaj da namestim. Znači sad se vraćamo našem poslu, idemo... Selidbe. Znači radimo selidbe, teramo ljudi iz kuće i to je to. Jeste. Ajmo. Ovo je ubedljivo najjača stvar. Malo sam prebrzo, ali pogledaj kako obožavam to da radim. Nazad ima isto, ovo ćemo i to da skinemo. Ma da, sve odvali. Sve odvali. Čupaj, odvaljuj. Polako, novi telefon. Nije više novi, izvađen iz kutije, odmah je polovan. Opa. Evo ovo da smiješ da ga bacaš u kontejner oznaka. Dobar je. Kako mi stigla poruka, a izvađen je... Baterija izvađena. Ok ljudi, što se tiče same selidbe, evo vidite, lagano. Pristiže. Lutka. Bez glave. Što si otkinuo glavu? Auta, što se dešava? Goldenito se preselio zbog korone. Znači, moj kofer. Vrlo prijatnog dizajna. Opa, vidi flex. Flexujem jer se jednom rukom nosim kofer. U stvari je kofer prazan, pa zato. Slušaj ovu muziku. Lol, koja je muzika? 1 hour later. Unili smo više od pola stvari. Ja ću da pojedem ovo. Tata je otišao da uzme sljedeću turu, tako da idemo lagano, vidite. Mislim, ne znam da li vidite lepo, ali puni se kombi najlaganije. Transport i sada ide u zemlji inostranstvo. Ide gas, ljudi. Si je bosi dušik, vidi. Čep si išću. Ajde, spustio sam. Ne na zemlju. Okrećemo. Kako sad? Sve pod kontrolom. Sad ćemo tata i ja da skočimo ovdje, može, ajde. 3, 4. I da izlomimo sve stvari. To bi bilo odlično ljudi za video. Ako vam treba transport selidbe, javite se. Uskoro. Goldenito Trans. Kičma Trans. Trans je valjda kad voziš bus. Pa da, vozimo, pa sve je trans, transport i kamion, autobus, sve. Dobro ljudi, znači počinje još malo policijski čas, tako da moramo da žurimo, evo vidite koliko je još sati. jedna veš mašina ostala sa 9. sprata na ruku. Ajde, idemo na 9. sprat za veš mašinu, ajde. Goldenito Trans, ajde. Dobro, polako. Ajde se. Hoćemo na sve sad? Ajde, žena treba da idemo. Koliko je još ostalo, Miki? Polako, da ne bacim. Blizi mi, stani. Ajde. Ajde. Neće, ajde, mi smo Golden Trans. Golden Trans. Ajde, kameramane, lepo. Snimaj kako ulazim. Bam. Pušće. 1000 kila, sine. Meni nije dobro, ljudi. Jel ostaješ tu? Krećemo na put. Vidimo se. Problem je nastao kada smo se vraćali i nismo uopšte bili sigurni da li ćemo stići pre policijskog časa. 16:45. Stigli smo u 5 do 5 ljudi, stigli smo kući, dobro je, nema stresa, nema nervoze, bože. Tata, nešto ti izjavi sad. Šta da izjavim?
To je to, stigli smo, sad idemo lagano, kruziramo gradom, ono, njiva. Tako da to je bilo to, ljudi, za ovaj vlog. Kruziramo gradom, a kukuruz porastao. Da, nadam se da vam se svidio ovaj vlog, ako jeste vi ga lajkujte, subscribeujte se na kanal. Napišite da li želite klip sa sestrom, ona nije htjela da se snima, tako da to je to. I ako treba kombi prema selidbe, nek se Tako je, javite se u DM na Instagramu, Kristijan Goldenito. 100 € nas odselimo, koga god hoće. Da, tako smo i za sestru. Ispostavili smo je račun. To je to, ljudi, vidimo se. Pozdrav!